Alena Nepanpola Anyasela Alabamiova Ewenyigba TV Egba Jin Adelia Pankakabla Evo Adrag Belefa Akbe Evebla Evo Adame Gagawa Nyadzɔdzɔ na Adumia Bo Langodo Nyama Nyasela Bepa Nyadzɔdzɔ Be Dukopola John Dramani Mahama Edung Beba Yacho Ghana University for article for University of Ghana Medical Center at the Asina University of Ghana. Nemaka Mia Aselak Baha for Nyadzɔdzɔ Be Jobi Laklabi Senior High School for housemaster for a ho le hohwe voter intome. Nemaka Mia Selak Bepa Nyadzɔdzɔ Be Ibola Doloku for Kaka le Congo du Kwama Jideji. Alaba Ayakbe Badui Adumia Bola Egbefa Nyadzɔdzɔ. Kana Adum Kujo Yakama Bedana Nyadzɔdzɔ and Nuslin away English dictionary where Adamek Benami Be Nyadzɔdzɔ Nyabodum Ka Nyamay Aha Nyadzɔdzɔ Nyankoye Imanola Nolen Chineku. Oh, Nuslins ever English dictionary Nyatepe. But see dictionary akara so afi e passe K. Nuslins ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view canola basic level. And you know Americanola SHS. And you know Americanola university. Allo language you nanya make my view. I be a strong background. Nuslins ever English dictionary. And you know how I must make a nanya view mujura po. And be a strong background. Nuslins ever English dictionary. And you know mama. Nala dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can follow screen Nigeria. Open to me to the can also ba fisi African la. Nya call Nuslins ever English dictionary. Akwa koveno. Akbe. Nuslins ever English dictionary. And you tom. Dukopola John Dramani Mahama Ekade Edina University of Ghana be wa ato Ghana University for article for Dodikpo University of Ghana Medical Center the University of Ghana be wa akpo edi ayi wono nupum la University of Ghana for Jinu Adra for Hama for Ekpekpe Eveliam le Mamida Jinu Yapon keke Bla Evevo Atwanjia Ekplobe committee ade yi wo edobe wa awodo cho bule lamasanya ogbokpo ha egbo nua cho wo pe nyataka edoda alebe afodede yi ekpledu nyebe wa acho to trope dodo ade yi afiana asidede lenenfe edonu yewo ayiti eglobe Dudwa Diba UGMC Yikanya University of Ghana Medical Center na awo yepe tadojinwa nudole nufia numakuku ple lamasanya ogbogbo yi anadukopola gaglobe Dudwa vo dokuchocho na de nofi stress dodo anwa be wa akpo na nfa sukuvio pe wa pere na nfa sukuvio pe sukufo hanu alebe vice chancellor professor Nana Aba apia amfo ye global University of Ghana gakpoto nya university kokoto le Ghana pele toro pe Africa ye wole do pe wi eton gbanto dometo le Africa ye wo edema be sukuvi akpe deka alafa enyi bla enyi vo ene ye ewu na fa suku an lenkeke evem pe wona mele genyicho ye de eglo Abama ko gare Nyadzɔdzɔ dina alba sukunya odoji kpɔƒe egblɔbe yewole to sesan onugum yiwo dometɔ aɖewoe enye nuviwɔlawo ƒe nyadzɔdzɔ na secondary school viwo kpɔ agome le nene ƒe nuwɔna gbegblẽwo eme alebe dɔdzikpɔla gã ƒe kpeɖeŋutɔ nufiala gã Smile dzisi ye egblɔbe dɔwɔƒea etsi dzi ɖe amemabumabu yi le dzidzim ɖe edi le secondary school me enu ye wo ede yo de fia be GES alo dukɔa ƒe sukunyawo dɔdzikpɔƒe awɔ takpekpe kple dukɔa ƒe atike akametsiwo ƒe nuƒoƒo le nenem ƒe sunyani
ŋutɔ me le kɔsida yi egbɔ na eme alebe woade dzesi nu yiwo gbɔ wò etso eye woawɔ mɔnuwo atsɔ akpɔ nɔnɔmea egbɔ alebe eyi Professor Dzisi nɔ nu ƒom le ọdọgọnọ secondary school ƒe bla enyi vɔ adelia ɖuɖu mea egblɔ be sukuviawo egblɔ dɔwɔla yiwo sukuviawo kple dɔwɔla yiwo ale be woada le nenem ƒe agɔdzedze sesẽwo dzia ate ŋu adze ŋgɔ tohehe sesẽwo ye wò ede dzesi be togbɔ be woate ŋu abu fɔ dzilawo le nya aɖewo me hã woate ŋu atsɔ nuwɔna yiwo ku ɖe nunɔamesiwo dome gbegblẽ nua ayi ɖe nuvlɔwɔlawo ƒe ʋɔnudrɔ̃ɖoɖo enu alebe ɣeyiɣi ya mea ọdọgọnọ SHS yi ke nye secondary school ƒe dziɖuɖumegãwo ele kuku ɖem be woakpe ɖe yewo nu be woatu dzɔdzɔmeŋutinunya ƒe nudokpɔƒe yi ke enye science laboratory eye nye na yewo kple dɔwɔƒe yi woawɔ practicals le alebe sukuviawo ƒe agbalẽ srɔ̃nyawo na anyo ɖe dzi le dukɔ me. Akɔ agre nyadzɔ bubu dzi na mi alebe Pan African ƒe sewɔtakpekpea ƒe dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ evelia yi ke nye Dr. Zanetɔ yi ke nye nenem ƒe Pan African ƒe sewɔtakpekpea ƒe dukɔkplɔla evelia kpeɖeŋutɔ evelia ebia tso dɔwɔwɔ yi ke afɔɖeɖe kpata atsɔ ati ŋutasẽnuwɔwɔ ɖe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo nu le Afrika dukɔwo me godo eye wònɔ nu ƒom le kpekpe aɖe me le Johannesburg le South Africa egblɔ be Afrika mate ŋu aɖo eƒe ɖoɖowɔɖia alo agenda yi ke wo eɖoa mate ŋu aɖo nenem ƒe agenda ya ne le ƒe akpe bla ade vɔ etɔ̃ ƒe taɖodzinuwo gbɔ kpɔkpɔ yi ke wo eɖo anyia mate ŋu ava me nenye be nyɔnuwo yi edzi le ŋutasẽnuwɔwɔ kple nuwɔwɔ madzɔmadzɔ me tom le nenem ƒe nutowo me le Afrika dukɔwo me o ye wò eƒoe ɖe Afrika kplɔlawo nu be woade dzesi alo woade asi nenem ƒe AU yi ke nye African Union ƒe nubabla yi ku ɖe ŋutasẽnuwɔwɔ ɖe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo nutsitsi nu yi dzi woda asi ɖo le nenem ƒe dzinu evelia me le ƒe akpe eve-bla-vɔ-atɔ̃a mea te aha ada asi ɖe edzi. Alebe Dr. Zinatɔ Ademai Rawlings egblɔ be ele be dziɖuɖuwo na ade ga nyɔnuviwo ƒe sukuɖeɖe, nyɔnuwo ƒe lãmesẽ, nemake dɔwɔwɔ kple ametakpɔkpɔ dɔwo me ye wò egblɔ kpee be Pan African sewɔtakpekpea awɔ dɔ kple sewɔlawo le Afrika katã be woaƒoe ɖe wo nu be woawɔ sia dzi ye wò eƒo nya ta be le Pan African sewɔtakpekpea ƒe nyɔnuwo ƒe habɔbɔe ewɔ ɖoɖo ɖe kpekpe nu be woadi mɔ yiwo dzi woato aɖe ŋutasẽnuwɔwɔ ɖe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo nu ɖa le Afrika dukɔwo me. Akɔ agre nyadzɔ bu dzi na mi alebe Ghana kple India le taɖodzinu ɖom be yewoadzi yewoƒe asitsatsa le dukɔ eveawo dome zi eve va ɖo $6 bilion to ganyawo ƒe nuwɔwɔ aduadu sesẽ wu eme alebe dutanyawo gbɔkpɔla yi ke nye bubutɔ Samuel Okudzeto Ablakwa ye eɖe nya ya ɖe go eyi me wònɔ ɖaseɖigbalowo xɔm tso India ƒe dɔdzikpɔla gã yeye na Ghana His Excellency Sarinda Bhagat le nenem ƒe kpekpea me gbɔ ye wò ede dzesi agbalẽ ye wò ede dzesi agbledede nemake hã mɔɖaŋudɔwɔwɔ kple atikewo wɔwɔ be wòanye akpavevi yiwo ana woawɔ nu aduadu deto ewu alebe le dutanyawo gbɔkpɔ la bubutɔ Okudzeto Ablakwa ƒe nyanua hadomeɖoɖo ya ana dɔwɔɖui na azu sɔhɛwo kple eye wòado alɔ dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe Feed Ghana ɖoɖoa
ye wo ega ededzesi be India ebide nenampe agbledede nuwo kple mɔɖaŋununyame ye Ghana dukɔ ehia numawo tututu be woate ŋu aƒã eƒe agblemenukuwo aha awɔ wo wòasɔ ɖe egbegbe ŋkuʋuʋui mɔnu wo enu alebe wo eƒonya ta be India enye hadowɔla deblibo yi akpe ɖe Ghana dukɔ ƒe ŋgɔyiyi nyawo nu. Makɔ agare nyadzɔ bubu dzina alebe tsaɖiɖi nyawo gbɔkpɔla bubutɔ abla dzifa gomashi ekpɔ kpeɖeŋu Amerika $3 million kple afã tso Korea dukɔa ƒe dɔdzikpɔha yi kpɔa United Nations Educational Scientific and Cultural Organization yi nye dukɔa ƒe ƒuƒoƒoawo ƒe sukudede dzɔdzɔmeŋutinunya kple dekɔnuwo ŋuti habɔbɔ gbɔ kpɔha be woatsɔ agbugbɔ Ghana ƒe hame ƒe domenyinuwo kple modzakaɖeƒewo ade atu alebe wo eɖe gbeƒã kpekpeɖeŋu ya le dukɔa ƒe ƒuƒoƒo ƒe sukudede dzɔdzɔmeŋutinunya kple dekɔnuwo ŋuti habɔbɔa ƒe kpekpe aɖe yi wo ewɔ le Busan le South Korea ŋutɔ me yi ke na Korean ana Ghana dɔwɔlawo hã tso ale yi woakpɔ nene ƒe teƒeawo ta tso nu yiwo agblẽ le wo nua me yi me yame ƒe nɔnɔme ƒe tɔtrɔ ƒe ŋusẽ kpɔɖeamedziwo hã ele wo eɖe egblɔ alebe nyatakawo eɖe fia be Ghana hã exɔ kpekpeɖeŋu tso domenyinu ƒe ƒuƒoƒo eve bubuwo egbɔ be woana hehe dɔwɔlawo eye woana hehe tso ale yi woakpɔ nene ƒe teƒeawo dzi na wòanyo ɖe edzia enu yi ena bubutɔ abla gomashi egblɔ be dziɖuɖua ayi dzi anɔ alɔ dom nene ƒe dɔwɔwɔwo ema ke woana anɔ dɔ wɔm be yeakpɔ Ghana ƒe dekɔnuwo ta eye yeazẽ atsɔ ana tsaɖiɖi ade ŋgɔe eye wòahe dɔwɔɖui ve le Ghana dukɔ me godoo. Akɔ agare nyadzɔ bubu dzina mi alebe vota sɔhewo ƒe ŋgɔyiyi gadzraɖoƒe yi enye Vota Youth Fund na eƒe Ghana cedi akpe alafa ɖeka gbãtɔ na nenem ƒe sɔhedɔwɔlawo le vota ŋutɔ me godoo be woana ga yi woatsɔ adze edɔ gɔme yi ke ena wo etia nenem ƒe viɖekpɔlawo ƒe hatsotso gbãtɔ etso nuto ewo me to nu yi dɔdzikpɔlawo eɖɔ be anye ɖoɖo yi me kɔ eye wòdzena le gaglãgbe hã dzi alebe nyatakawo eɖe fia be vota ŋutɔmedzikpɔla bubutɔ James Kunu ye etsɔ egana alebe bubutɔ James Kunu egblɔ be sɔhewo ƒe ŋusẽdodo nye nuvevi tɔxɛ aɖe le dɔmakpɔwoe gbɔ kpɔkpɔ kple nutome ƒe ŋgɔyiyi kabakaba me ye wo ede dzesi be sɔheawo ƒe gadzraɖoƒea dɔa alɔ dziɖuɖu ƒe gaƒoƒo 24 ƒe ganyawo ƒe ɖoɖoa hã yi nye 24-hour economia eye wo ebia tso dɔwɔƒewo ƒe habɔbɔwo gbɔ be woade asi eme yi ena dɔwɔha ƒe zimenɔla yi ke nye tɔgbi kɔmla Sakpiti atɔ̃lia kple gadzikpɔla Stephen Kɔmla Dan Timinka ye egblɔ be nuwɔwɔ aduadu hiã be woatsɔ akpɔ sɔhewo ƒe dɔmakpɔwoe egbɔ alebe viɖekpɔlawo do ŋugbe be yewoazã ga home yi wo ena yewoatsɔ akeke yewoƒe dɔwɔƒewo ɖe enu aha aɖɔ wo eɖo nyuie. Amakɔ ge ɖe nyadzɔ bubu dzina mi alebe Laura yi ke nye ŋutɔame ƒe ʋɔnuɖrɔƒe tso afia na Kwame Tizaiku
yi exɔ ƒe bla-ne-vɔ adre be enɔ gaxɔ be wòanɔ gaxɔ me ƒe bla-eve le ƒomea ƒometɔ kpli gbɔdɔdɔ eta alebe nenem ƒe ʋɔnuɖrɔƒea ebu fɔe be edɔ via nyɔnuvi yi xɔ ƒe wi-adre yi enye JHS sukuvia gbɔ sesẽ eye wo ede eƒe agbe afɔku me ye wòxɔ ƒe ewo hã ɖe ŋɔtidonamea eta eye nyagbe eveawo sia wɔ ɖekae le dɔ sesẽ wɔwɔ me alebe ʋɔnuɖrɔla His Anna Stanley Adjei tso nyame le fiɖa dzinuya me ƒe ŋkeke bla-eve-vɔ-enea gbe yi ena ʋɔnuɖrɔƒea de se na hadomegbenɔnɔ ŋutidɔwɔƒea be woaɖo aɖaŋu na ɖevia alebe kpovitɔwo le dzi dem ƒo na amewo be woagblɔ ŋlɔmiwɔwɔ ƒe nyawo hena dukɔmevi ɖe sia ɖe ƒe dedienɔnɔ. Makɔ age ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi alebe woa ʋɔnuɖrɔƒe kɔkɔtɔ etso afia na Eyasu Kunate yi exɔ ƒe bla-ene-vɔ-eve be wòanɔ gaxɔ me ƒe ewo kple dɔ sesẽ wɔwɔ me le eyi wo edɔ kple ŋutsuvi ƒe adre vi aɖe le le Upper West nutoa me ta alebe nenem ƒe Upper West Regional Police Command wo egblɔ be nudzɔdzɔa edzɔ le mamlɛa ƒe ya ƒe dzinu gbãtɔa ƒe ŋkeke wi-adrea dzi eye ɖevia dadae kanyata tso nudzɔdzɔa nu yi na wo ete asi ku nenem ƒe Kunate yi ke le blaɖa dzinu gbãtɔa ƒe ŋkeke bla-evea gbe eye wo eɖo ɖevia ɖo ɖa dɔnɔkɔdzi be woawɔ dodokpɔ kple susume kple hadome kpekpeɖeŋu nunana ne eyama alebe le ʋɔnuɖɔɖrɔ bliboa megbea ʋɔnuɖrɔla ƒe zimenɔla yi ke nye ʋɔnuɖrɔla Osewusu entry ebu fɔ nenem ƒe Kunate le Yawoɖa dzinuya ƒe ŋkeke bla-eve-vɔ-etɔ̃a gbe yi ena kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea gaɖo kpe eƒe ɖokuitsɔtsɔ na be yewoati ɖeviawo egbɔ dɔdɔ kple ŋutasẽnuwɔwɔ ɖe ŋutsuwo kple nyɔnuwo ƒe nyawo nu yome ye wole eƒom ɖe nenem ƒe dzilawo kple dukɔmeviwo nu sia be woagblɔ nya yiwo wosusu be wo enye ŋlɔmiwɔwɔ le ɖeviwo nu le ŋutsuwo me alo nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia nu kaba na kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe yi te ɖe wo nua eme. Ale makɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yi ke enye be le Hɔhɔe ŋutɔ me le Klebi Secondary School yi le Hɔhɔe le Volta ŋutɔ me ƒe sukuvi ŋutsuvi ade xɔ abi vevie eye wo edze agbagba be yewoati dzo yi gblẽ woƒe house master ƒe exɔ me yi ena Ghana dukɔa ƒe dzotsidɔwɔƒea yi le Hɔhɔe ŋutɔ me egblɔ be nudzɔdzɔa edzɔ le blaɖa dzinuya ƒe ŋkeke bla-eve-vɔ-ɖekɛa gbe eye dzotsilawo tso Hɔhɔe dzotsidɔwɔƒea eva ɖo le xaxa ƒe kaƒoƒo aɖe megbe le wotrɔ ga 4 miniti bla-eve-vɔ-ɖekɛ me eye wo eɖu dzoa dzi alebe xɔ yi le dziƒoxɔa yi le etamea efia keŋkeŋ ye woɖe egblɔ yi ena Ghana dzotsidɔwɔƒe yi ke nye Ghana National Fire Service dɔwɔƒea wo egblɔ be wo exɔ atike na ame 8 yiwo dome sukuviwo kple xɔdɔmenɔla yiwo tsi dzodzoe le nyadzɔdzɔa sese megbe hã me eye wo eɖe asi le wo nu emegbe alebe dzɔgbenyuietoa ame aɖeke me etsi eme o yi ena dzotsidɔwɔƒea ekafu woƒe ƒuƒoƒoa be wo etɔ te edzoa ƒe kaka eye wo eƒoe ɖe sukuwo nu be woawɔ ɖoɖo ɖe dzoyibinu gbã hafi yewoaɖo nenem ƒe teƒea nenye be edzo edze egɔme alebe wo ega le nu yi gbɔ edzoa tsoa wogale nenem ƒe nuyiwo me ekum.
ma alakɔ ageɖe Nyadzɔdzɔ wudzinami alebe dziɖuɖɔ ƒe nyatakawo eɖe fia be ame yiwo nu Ebola le Congo dukɔa me ƒe xexlẽme edziɖedzi va eɖo 3,200 eye ame 1,495 ye trɔ megbe hã le nenem ƒe Ebola ƒe dɔlekui ya ƒe ekakame yi ke eɖe gbeƒã na wo eɖe gbeƒã dɔvɔ̃a le nenem ƒe June 5 ƒe ŋkeke 15 dzi eye Ebola dɔlekui ƒomevi yi nye Bondibujo gbɔe wò etso yi ƒe atikewɔwɔ yi dzi wo eda asi ɖo fifia meli o yi ena dɔlekuiwo edziɖedzi abe 1,000 ene le ŋkeke ewo pɛ ko me ena xexame ƒe lãmesẽnyawo gbɔgbɔ hã egblɔ be wo ekpɔ dɔléla ƒe 990 le Ituri ƒe ŋutɔ me le nenem ƒe dziehe ɣedzeƒe eye fifia dɔlekuia ekaka ɖe nuto 5 sɔŋ eme yi ena dukɔ ƒuƒoƒoawo ƒe amegãwo egblɔ be nuto yiwo nu wò egble nu lea gbɔ ɖoɖo gakpɔtɔ sesẽ vie ewɔ evɔa nenem ƒe lãmesẽdɔwɔlawo ƒe dɔmedzoe doname yiwo bia be woaxe fe na yewoa gblẽ agbagbadzedze yiwo dzem wole be woawɔ ɖoɖo ɖe enua nu alebe dzɔdzɔme ŋutinunyawo le dzi dem ƒo alebe wo le du ƒum be yewoato atikewɔmɔnuwo eve eye Oxford University eka nyata be lɔlɔ̃nu fa dɔwɔlawo ƒe ƒuƒoƒo gbãtɔ xɔ atike yi wo edo kpɔ yi nu eye wo eɖo enu hena Bondibujo ƒe dɔléla yi ke nye Ebola ƒe dɔléla ƒe kaka le dukɔ me nu. Akɔ ageɖe Nyadzɔdzɔ wudzinami alebe Gabon dukɔkplɔla yi ke nye Brice Clotaire Oligui Nguema ye awɔ ŋkeke 3 ƒe dukɔa ƒe sasrakpɔ le Ghana dukɔ me tso etsɔ yi egbɔna dzi va se ɖe nyitsɔ Yawoda egbe le dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe amekpekpe megbe alebe le nya aɖe yi dukɔkplɔla ƒe nyanuɖela Felix Kwatse Ofosu egblɔ nua dziɖuɖumegãwo subɔsubɔhakplɔlawo kple asitsaha bɔbɔwo tso nenem ƒe Gabon akpe ɖe dukɔkplɔla Nguema nu eye wo egblɔ tso sasrakpɔa nu be enye afɔɖeɖe bubu yi woatsɔ ado ŋusẽ ƒomedodo yi le Ghana kple Gabon domie yi ena kplɔla eveawo awɔ ame ŋutɔ ƒe kpekpe kple dziɖuɖu ƒe nuƒoƒo le nenem ƒe Jubilee House le etsɔ yi egbɔna dzi eye wo ele ŋku ɖe nenem ƒe kadodo yiwo eli fifia nu kple enuwɔwɔ aduadu ƒe akpa yeye yiwo dometɔ aɖewoe enye asitsatsa gadodo tomenukuƒewo ŋusẽ yi ke nye electric ŋusẽ nenema ke hã agbledede lãmesẽ sukudede aʋawɔnyawo kple yame ƒe nɔnɔmenu alebe wole me kpɔm be dukɔkplɔla John Dramani Mahama kple Nguema dukɔkplɔla ne Congo nenem ƒe Gabon dukɔa na aga aɖo kpe woƒe ɖokuitsɔtsɔ ena dzi be yewoawɔ dɔ ɖekae hena dukɔ eveawo ƒe dzidzi ɖeɖe nenema ke hena dukɔ eveawo ƒe dziɖeɖi kple ŋgɔgbe yiyi na dukɔ eveawo alebe ma akɔ geɖe Nyadzɔdzɔ wudzinami alebe míage ɖe Nigeria dukɔ me ke ogudu ʋɔnudrɔ̃ƒea yi le Lagos etsɔ nufiala aɖe yi wo eɖe ŋkɔ na be Michael de Ikoyi amehedɔwɔƒe yi le eyi wo egblɔ be edzea agbagba zi geɖe be yeadɔ sukuvi aɖe yi xɔ ƒe 15 gbɔ le Ketu
katu ntome ta nenema ha alebe le Lagos dukwa povito dop nyanua wo aglonya ya le katu povito dop le jinu ya pankaka wi atolia eji ale ye wo le amayi wo abufra agbamagbeke di na povito nyandala CSP abimbola adet bisi ye globe nanampa amayi nu la dikam la fifia ayi adime la jinu ya pankaka wi atwa gbe aye wo atikane la Lagos kwa koji pata emegbe le gbagada ye wo kojiga ye wona nanfa atika edoya oni le ayi adebisi anon nyata ka ye nam le fidagba aglobe wo acho nyade Michael nu yi pon drop aye wo agbugbo daga homayi na wo nyade megbe vado jinu anya fankaka bla evevo na gbe be wa adron ngalebe nadaka wo aglobe wo abuna zabe adza agbabe ya adon devi pawi aton magbo zigade voa le nusropa na povito be nyayi ka wo aglo alo nyayi ko chore povito nu be ye wo abia naira ga akpe alafa ha be ye wa acho agle nyade ji Afina sela kpe miaƒe enukpɔlawo aya kpe bubuaɖo ye me hevana mi le egbeƒe Nyadzɔdzɔ ke hafi madzo le mia gbɔa ma agato Nyadzɔdzɔ dzi na mia ke misela egbeƒe Nyadzɔdzɔ be dukɔkplɔla John Dramani Mahama edo ŋugbe be ya atsɔ Ghana University ƒe atikewɔƒe yi enye University of Ghana Medical Center ada asi na University of Ghana nenema ke ha misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be Jobi Leklebi Senior High School ƒe housemaster ƒe exɔ le xɔxɔe nenema ke ha misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be wo agbugbo Lagos nufiala aɖe de gaxɔme le eye wo ebuna za be edze agbagba be ya adɔ ƒe 15 vi aɖe egbɔ le nusrɔ̃ƒea nenema ke ha misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be Gabon dukɔkplɔla Bryce Clotaire awɔ ŋkeke etɔ̃ ƒe dukɔa ƒe sasrakpɔ le Ghana tso etsɔ yi egbɔna dzi va se ɖe nyitsɔ yawuɖa le dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe amekpekpe megbe. Nenema ke ha misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be dziɖuɖua ƒe nyatakawo eɖe fia be ame yiwo nu Ebola le nenem ƒe Congo dukɔa me ƒe xexlẽme edzi ɖe dzi va ɖo 3,200 eye ame 1,445 ye etrɔ megbe le eme. Nenema ke ha misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be Leklebi Senior High School yi ke nye Senior High School yi ke le xɔxɔe le Volta ŋutɔ ƒe sukuvi ŋutsuvi ade we exɔ abivie eye wo edze agbagba be yewoa ati dzo yi le bibim le nenem ƒe housemaster ƒe exɔme enu nenema ke misele egbeƒe Nyadzɔdzɔ be woavɔndrɔƒe kɔkɔtɔ tso afia na Yasu yi ke enye kunate yi xɔƒe 42 be woanɔ gaxɔme ƒe ewo kple edɔ sesẽ wɔwɔ me le eyi wo edɔ kple ŋutsuvi ƒe adre vi aɖe le nenem ƒe wa le Upper West ŋutɔ me aleƒe míaƒe nyasela kple enukpɔlawo eya kpe bubu aɖewoe me eheva na mi le egbeƒe Nyadzɔdzɔ me. Tena aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda ne Nyadzɔdzɔ ye enye Muslim Ewe English Dictionary ewoe de megbe nam be Nyadzɔdzɔ le mia gbɔ ɖom. Tena aɖo ŋku dzi be enyame yi he Nyadzɔdzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dineku meklã mi. Muslims Ewe English Dictionary nyateƒe meti dictionary aka azɔ afi ipasi ke Muslims Ewe English Dictionary standard ton ye standard ye
enyo na devio kanu le basic level enyo na ame kanu le SHS enyo na ame kanu le university alo le language on na nya me ke manya be view e be a strong be kra ha no silence ever English dictionary enyo na o ha amasia me ke na nya be view mo jura po e be a strong be ha no silence ever English dictionary enyo na wa mama na dile ko so ma de na kula atia place order le Amazon allo number can call screen Nigeria open to me to the can WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyo nto